ole thlir tu ten zawa in che bai kalo buk le effect chawa voin hi August ni rukani a Mualthuam tleirol Nula Ramdinpuii rong taka Thah chu lunglei civil hospital a postmortem ani a hi tun mek ani a dar thum le mi som hnia khan postmortem zo ani a chuan tuna hian postmortem an zo chia tlai dar thum le mi som hnih bor vel ani a ruang hi seminar hall a lunglei thalai hruai tu hrang hrang te le tlawm ngai pawl te mi hrang hrang kal khawmin mipui te MHEP te MZP te MSU YMS headquarter lampang te pon ruang an hla ka oi kan Lainat em a Nula Ramdinpuii rong taka Thah ani chungchanga hian thil ti thei tu ten action la thei tu te hian hriat chhu ani hun na the ang ber hian action lak ni se ti te po hi kan du em ani ka mei chiat puin angin athlawang hi na takin ka hawa ka Lainata kan faterwal ani a athi tianga bo ti kha chu kan hria a tiang Thah lo ni le zel kha bo satlia ni lawa rong taka Thah ani Thah satlia po ni lo na sataka anaka mun saria avi ani a ngonga zaini boka Lainat om he ka tilut tuka ka khongai em ani omte po atinuam lawa chuwang chon hetianga mani mihring puite Lainat na nei mia lawa khoi tu hi na taka hrem ve ni se a phu tok hrem na hi achunga lek ko ngei ni se mu chua zon chua ngei ni se ka ti ve em ani hei lunglei civil hospital a hianin mi ko ama Lainat tu te Nula Ramdinpuii ngai Lainat tu te mi tam takan kal khoma tuna po hian ruang an lo nga ka seminar hall a lunglei sa headquarter YME ten thucha te soin ruang hi thla na hun kan hmang do an hmang don ani chuan ti hian nor chho ani a Lainat om em a an athil tor hi an na mei lawa mani fa te a mani chana handa tai lamo aril runa thlak tiru lung a oi lawa hetiang ti du mihring an lo om te hi poi em a mihring pa ngai ril rupa ngai pu chuan hetiang hi an ti don me lo I minun rong taka I Thah ani dana hian minun rong tak thil hrang po lo khoi poi to tu te po ni hial mei thei ni mo engma poi sak nei to lo kut nu te po ang hi ka tia hetiang em a kan mihring pui kan soi sadu a pong thu thang vela phei chuan pong swala Thah ani ti te omama se engma kha postmortem result hi ala hriat lawa ai tun mai a hianin postmortem zo chawani a chuwang chuanin engma result chang kwang ala hriat lawa khang zong te po harun chiang chho tur angai la engpo ni se ama na sataka ngai satu hi mu chwa ani a zon chwa ani se na sataka ngai saka nge phu tok hrem na hi mu ve nge se ti hi mi puiten kan du thupin karinga ka channel ko tlang po han karon soi ve du hrim ani hetiang lampang hi ka soi in kari ek ve ngai lem lawa ama ero chu hei kher hi chu kan father wal ni a ril ru hi a khoi tak mewa about ti po khan ril ru a khoi to nak laya hetiang anga thleng le zel phei hi chu rong taka Thah lo ni a thi dan khan ril ru atina a Mizoram dung le wang angong tila kan soi swal om lawe tuna hianin hei seminar hall kan thleng trepa poi tak zet ani thina a thleng to a thleng non to lo se ti po hi kan du a hetiang em hi chuan tleirol poi soi lo ani a tu ma poi a soi arin om lawa achung hetiang taka nun ron na Rapthlak tak mai an lek du hi poi em ani ati tu hi zon chwa ngei ni ro se ti in lo soi ve ni hei ti han mi tam takin an lo dong songa ti mai an lo thla a he ta hianin hall chunga hianin lak lu ani a postmortem chung hi arei em a chuti chung chuan mi tam takin Ramdinpuii Lainat tu ten an lo hak tranga lai dar thum le ni som ni vela chuan postmortem zo ni in thana hunte zoi ani a hei lunglei mi puite anti thak khop meya ti hian a chunga sonin kuang chunga pangpar te anda a ama hi Lainat tu anga em ani thinlung a khoya kan lo en zelang